fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Tuma GH anawani egusu a wuhwe muni aba na ama obusu a na sabe machimedwa atesemede training issues ebesomu na ebusuafo enede eye ensema abetodwa ewenim ensem no emu edopa atese emu orem kakra na ninya enese abrantie bi ewu a wewu ewo eye kumase abonten so ye afrancho eno na sabe sisi ade edi amanie or how apenidie enugwase kese ede abre eye nebusia time the nam so emano ehre ne nkwa na according to a report no abrante ne so 26-year-old man we inidin ede kwesi nimu wakofa eye ejan ntrimwa Nigeria nidin ede Stella ntrimwa ne tese wakofa eye oyiri ama tese ekwan ofa so ekofa oba na ye chi na tese wentimi anya ntum se ye nopre awodi atro wechi ayem no nam so madua bobemu eno na sabre afa so ama tese wahre ne nkwa na enchiremu edi echire ene se eye afia mu bosumi August mu on the 12th eja entrama fifie se wokohwe eye nefuom ewo afrancho ho no matese oye round ewo nefuo eho na ofifie no ne yire ene ne ma oja wo mfie a ne yire ene Stella ene eye ne ma mieta oja wo mfie na tete wo mo dem a wo mo ada wo nim se papa no de oni fie ntu wo ma sesi a na eye abrante kwesi ni mono ehye eye de feno face mask bi wo she cover ewo nenim ena tete wo de ekopie mu ewo gya mo fie wo na tete wo ye no tete wo ye amnoba wo kura sekan a tete wo de ekọ eye egya ni mu ne yire Stella no eso na ebe okopie mu ewo eye Stella ho a wo board dan na Stella mu bienu no wo mu bienu no de sekan church so wo ma ne kwan ewa nu rade mo ne sade a obekunu amu won ma ewo ne mano eni no aso obi a wasa eku ne mano ade account nti ayemhwehye ene ehu ena Stella no eso ema ne kwan ema eye kwesi ni moyi etimi ewra dan no emu no ewra dan ni mu no tese na ne buta ye nti a wonam so ede ba no se na Stella na tese wo pen wase ne pen dada na so ni emu no oyo ba ware front wani antum eno le si ade wakọhye max a wode anam so esale bepie eye wo ba no so atese wo tuhye no so erepi no ewo ne ma no enim na ebre wo repi na eye nikunu Stella no nikunu eye eja intira bepie so na se oyehye eye face mask no enti no tese kodane aprapre wo man hye hu no wie enti wo epre eno enenam so ena kwesi ni moyi enya ni tididi mu atese wo dwane ko na so ni phone na ehye no wo no to form ewo dan mu en wo ja ho ede epie na eye eja intama efa phone no picture huye eno hu se ye kwesi ni mo eno wedi se adwuma ni tenam so eva no edi eye kwesi ni mo no echi ekoni fie ko bisa se enye bia se phone no ne dia na ama ne jitum sampa ne die na no de to no so se ne njo no ena ba ne fio be fa ne yere ewo ne nim atese wona na edi aprapre atese ka o ya boni to kra otimi edwan ne ekoja ye no na wodi ye kwesi ni bo jitum se ni phone wo saka de ka wo se ni phone no ye be se bosumi bebre ni ena yira ye atese wo hu ni phone chinti ni phone ye no kwase se ni phone na so se boni e de ka wo se wono no aye no enye no pressa niti eye eba ne sano amanfo etu eja drama F10 ka onfa ko police station na ko case wo se le be ya nka case no wo metimi ahwehwem na tese echi bia ne akọchi kwesi ni mo na ye de no atumu na se kwesi ni mo edi 9 ewo eye nipa pete ono mo eko ne omenim se enye no person no di sa abono na ebiem so ka se ni phone ye wie nti o ka se on won fa nye police case ele de so fa no adwe ego pie mu ewo beva pra ego gina ho ebo dua se wo owo eye
ensem na say do ta eche eba ne fie ebegu ne yere hu fi wo ne manim no eye nananom abosomfo enu edi ne nyonyo wo nso na no ogu so hwe nsa edi nkohua hwe fom eka santem no ewie no edu achi na ye December bosom ya te say da to so nyenta on the third nam so ema kwesi ni mu efemu echere ne kwa te say sha set say stroke ene yere ketekete wo no so nam so ema no echere ne kwa na nka we drop de egele busofo poko ni mechire wo mu ni nsam no echi na so owu ye wie no bisa kan amamemu de obi eto perfume sa brand 26 no owu sa keke no na to say hwehwemu an wo mu be ye ediafo na hwehwemu eno mu ko bisa ena ye de eto meni say boni a odi ye artist wo say di atro egu obi yere hu fi na no nam so amaduabo enya na to say anam so ekunu ni nti so obi bia wo na bushemu opese won tie eye wo de hye na ode no wo beje yi yo no so opede nkwa ni tribe didi mu dia na se eye nipa ko ye kwesi ni mo no efom no wo ko hu no na wo pata no se de be ya ye ejiapo no esusu aso no entri entre emom so na no na no kwasem womo ekomu eye eja ntira ma isa so no na biribi etwem ndi se bi sa beto kwesi ni mo so awani antum womo ko hu na no kwasem no so jutum sampa wo bodue bi sa na duabo no no kwasem so no na bodua na sei na eye na nanma ya ma no nti so mo pese won da ne dia wono de obeja tun so bedane na edua no anse no betimi adano no ebuchafo no yesika esese womo entua edia no okeka ma eye 11,000 Ghana cedis 11,000 Ghana cedis and 55 I say titisika no 110 million and it is a 55 cedis and that's so na wachira sika no de enti omo etwa ne sa ne say ye nenchi kese pa no obehia no de akopata na nanu aposo sa se o shomu process omo edi no me no so de mana obeda o ma se o de edwa no na nenchi no ba beda o ma se nti nenchi no kwa ebo 5,200 ana ebiem nso no edwa ya o metwa e wo boso no so se no be pata na nanu nso no 1,800 Ghana cedis ansana inkoshia won beto enu ehu create desem yenta enu so ebe kowura 55 Ghana cedis ena ebiem so no compensation necessary wo mo enfama na yire no ewo ni gwase a odi egu no no hu fie odi ku no so ekeka ekọ 4,000 Ghana cedis ente no no kabu ma ebuchemu ni nya no etese wo mo enchia 11,055 Ghana cedis asana fe yie no wo metimi aye no masi om de hye eye kosi ni mu a wo metimi esi no na etese nsem we ebeto Ghana for ka se Shamanie ene ohaw ene apenisi a wode abeto obuhia so ebe a wewu nka wo bo utena se wo bo brapa ega we sika me krapo de ye uye krapa ege nyam hye we eyi yo krapo no ebuhia eka omo ebe de wo eyi yo no krapo mai na mum ya wo akofa ede aba ato wa wo so ade ta beda ebuhia ko mu no ehu ezika omu ko che na tese amane kese ena kosi ni mo ede beto ni fie eso ebra ni wo echi eso ensem ewo wada da nti eye mbebu o moba mo fesu ade efim se enye bibibia ena tese obetimi aye enya uti edi ma na so afa wo edi pa se wo ka se wo de ntro ene eye etimodin ene bobo bra ewo eye biase ma ensem pi ni ensem bi se dia bode empa woda nti dio eye de wakofa ba no se na busu no atu o mu ntata o mu hu do o mu yo mo so o mu ko no so mu ba de asa o mu de hye no ewo se wo mu enti no mu ntimi efa ni hye free mu enti se da ye ensem pi ewo fi wa wo mu eye ewo edwuma na ni niam no ewusa for de aba no na aba nti bi de si ansa na meko no so no wadwedwe efa asem no ewo no ewuhia pa fa so ye ewo ye comment section wo na ebiem so bo moti a share video we on other social media platform na ebiem so no follow ye ewo Instagram and your Twitter handles at @tumagh_, Facebook so @tumagh. Medi adana ama umso na me yaduma ebedi eshabi makramo.